در هوای موسیقی شاد در تاجیکستان بیش از 40 جفت با هم ازدواج میکنند و تقریبا 27 عائله از هم میپوشند. این تنها آمار عقد نکاح و طلاق رسمی است. شمار عائله هایی که با نکاح مسلمانی اکتفا میکنند و به اداره زکس دولتی نمیروند و بعدا جدا میشوند اصلا معلوم نیست. این گونه نکاح ها جای ثبت نمیشوند و پس از پاش خوردن چنین عائله ها سرنوشت زنان و کودکان چی میشود؟ ما به عقل میبودم دامو عروس فروری تو دامجا توی همه برداشتم میدرمم خاطر کودکام زندگی میکردم. این جنجال هم فرجام یکی از چنین ازدواج ها است. زنی که این نوار را در اختیار ما گذاشت میگوید به سندی رسمی عائله دار شد و بعد تقریبا 5 سال زندگی طلاق گرفت و حالا با فرزندان سرگردان است. 2 فرزند رو نگاه کردن در غریبی خیلی قین است. سلام بیننده عزیز، در این نشر سلام خواهر به موضوع رو میاریم که بسیار مهم و شاید برای برخی از شما آشنا باشد. زنی که به نکاح رسمی عائله بنیاد کرده بعد چند سال با چند فرزند طلاق میگیرد به چه حق دارد؟ یا اصلا حق دارد دعوای مال و ملک یا خانه کند؟ قهرمان برنامه ما یکی از 10 زنان است که به گفته‌اش تنها با نکاح مسلمانی به خانه بخت گسیل شد. آن لحظه غرق آرزو و امیدها تصور هم نمی‌کرد که سرنوشت برایش نقشه‌های دیگر دارد. با روزگاری این زن که میگوید حالا به تنهایی مسئولیت تأمین و نگاهبینی 3 فرزند را بر دوش دارد شناس می‌شویم. شستن 50 حجره در 2 آشیانه وظیفه هر روزه مستانه در مسکو است. او در یک مهمانخانه فروش است. میگوید کارش آسان نیست اما تفتیش و ریت‌های اخیر آن را دشوارتر کرده است. ساعتی 8 به کار میروم، ساعتی 10 بگونی برمیگردم از کار. میآیند دکومنت میپرسند، دکومنت نشان میدی مجبورن کارخانه امو وای ادیلنی میبرن، ادیلنی دا проверка میکنیم برده 3-4 ساعت 5 ساعت وقتی مثال صرف میشد. لحظه های انتظاری در شعبه پلیس برای او خیلی سخت است چون در خانه این زنی مهاجر و 2 فرزند که یکی همگی 4 سال دارد انتظارند. کودکان تنهایند و فکر اینکه مبادا دیگر به نزد فرزندان برگشتن نمیتواند او را به دهشت میآورد. سخر و رفتم با من یکم روزی رفتگیم قپیدگی هم خیلی من کردگی 6 ساعت من کردن که من نو از تاجیکستان آمدگی بودم. من نداشتم کوارتیر، فرزندای من در واگن زندگی میکردیم. مستانه زین‌الدین و 33 سال دارد. میگوید سال 2019 بعد جدا شدن از شوهر به مهاجرت رفت و 3 فرزندش را تامین و صاحب سرپناه کند. تلاش‌ها برای گرفتن حق کودکان یا منزل زیست از شوهر سابق در تاجیکستان چندان امیدوار کننده نبود. مستانه نقل میکند که با شوهرش عقد نکاح رسمی نداشت و وقتی از هم جدا شدند از خانه‌ای که به ادعای وی با مهنت مشترک بنیاد کرده بودند محروم شد. مرا برده در دیگر جا کوارتیر گرفته موند. وی خودش همه خیلی وی داشته در راسچوتش همه خیلی بود است که مرا برده در اونجا ماند و اینجا در عروسش را آورده فرارد. وی توی کرده روزی تویش من را همسایه زنگ زده گفتند رفتم با چشم خود دیدم در حقیقت این حقیقت داشته است. شوهر مستانه در صحبت تلفنی از تاجیکستان با ما این ادعاهای زن را رد کرد. مستانه میگوید نکاح آنها در حضور خویشاوندان برگزار شده بود و تقریبا 5 سال زندگی یکجا داشته. از این نکاح 2 فرزند دارند. به نقل زن پس از جدا شدن به خاطر خویش و تباری او برای خانه که با هم ساخته بودند دعوا نکرد، اما بعداً به خاطر فرزندان که هر جا پراکنده بودند فکرش رو تغییر داد. سندهای ضروری رو جمع کرد ولی میگوید وقتی کارش به پلیس و دادگاه افتید و با ناعدالتی ها روبرو گشت از راهش پس گشت. اینا دستاش اینا کابوتیاش تو زدگی ای پرتا بگردان اینا. نخستین بحث او در دادگاه با شوهرش بر سر فرزند بود. میگوید وقتی در بدن پسر خرده‌اش که چند ماه در تربیت پدر بود داغ‌های سیاه و کبود را دید به دادگاه شکایت برد. همه جاش سیاه و کبود خورته را بالا میکنم مثل یک وحشیانه زدگی. دیگه نکن. مستانه گفت به خاطر مجازات شوهرش برای بیرحمی نسبت کودک او خیلی تلاش و مبلغ صرف کرد اما قرار دادگاه
ӯро ҳайратзада намуд. статьяи 90 қати штраф қати ман худам 9000 зиёд расход кардам, документ ҷамъ кардам, споридам ва ё ба штраф 3800 сомон инро озод кардам гӯя мешавад. мехост муборизаро идома диҳад, аммо аз сӯи масъул бар ивази ҳалли баҳси додгоҳӣ пешниҳоди маҳрамона гирифту умедашро аз адолати додгоҳӣ канд. коркуни орган буд. Вақте ман пешниҳод кардам, вай маро ба ҳамхобагӣ даъват кард ки биёр ту пеши ман, қати ман мақсад суҳбат кун, ту манда маҳқул шудаӣ, баъд ман як чора мебинам. Ман аз коғазҳои худ полни рад кардаму сӯи ғарибиро бо гирифтам. мастона мегӯяд баъд аз ин ҳама дигар ба хулосае омад ки баҳс барои хона ва талаби ҳаққи фарзандон ва он ҳам аз шавҳаре ки ақди никоҳаш бо ӯ расмӣ набуд бенатиҷа ва сарфи беҳудаи вақт хоҳад буд. ин зани тоҷик аз духтарон хоҳиш мекунад ки бе никоҳи расмӣ ва надоштани маълумоти олӣ шавҳар накунанд. зиндагӣ аниқ нест ки вай як моҳ аст, ду моҳ аст, се моҳ аст. но шояд ки худованд кун нашавад дар ягон хонадон хонавайронӣ, но бояд қонунӣ бояд шавад. чизе ки карданӣ бошад қонунӣ кунед ки ҳар як кор пушаймонӣ дорад. ҳоло ӯ аз ояндаи духтари наврасаш нигарон аст ки ноилоҷ бо модар муҳоҷир ва аз таҳсил маҳрум шудааст. гирия мекунад, манро гардонда равон кунед, модарҷон дар инҷа нашуд, ман нағз мебинам, бояд ман хонам, духтур шавам. мастона аз адолат дар тоҷикистон ноумед шудааст ва бовар надорад ки ба додаш бирасанд. солона ба додгоҳҳои тоҷикистон садҳо ариза ворид мешавад ки дар он занон барои рӯёнидани алимент ё талаби сарпаноҳ барои фарзандон аз ҳамсарони собиқ додхоҳӣ мекунанд. бархе аз ин занон никоҳи расмӣ надоранд ва аксаран фарзандони онҳо ҳамчун исботи зиндагии муштарак далел мешаванд. танҳо дар 5 рӯз ва фақат дар як додгоҳи шаҳри душанбе тақрибан 20 парвандаи вобаста ба баҳси хона, тақсими молу мулк ва маскун кардани занон баррасӣ шудааст. чунин парвандаҳо дар ҳама додгоҳҳои кишвар зиёданд. ҳуқуқшиносон мегӯянд санади муҳиме ки пас аз талоқ ҳуқуқи занонро бо он мешавад ҳимоя кард ақди никоҳи давлатӣ аст. заноне ки ин санадро надоранд ва фақат бо никоҳи исломӣ иктифо кардаанд ба чӣ ҳақ доранд? қонун мегӯяд агар зан ақди никоҳи расмӣ ҳам надорад, аммо бо мард фарзанд ва зиндагии муштарак дар як хона доштанд, дар сурати ҷудо шудан ҳақ дорад бо фарзандон аъзои оилаи молик дониста шавад ва дар ҳамон хона бимонад. Потому что мы ЗАГСе мешаткӯ, мы стараемся работать. гулчеҳра ҳасанова раҳбари як созмони ҷамъиятӣ дар ноҳияи айнӣ солҳо боз бо занон кор мебарад. аз ӯ пурсидем ки зани беақди никоҳи расмӣ баъди ҷудо шудан ба чизе ҳақ дорад? Да, она имеет право, потому что она столько лет жила в этом доме. Она родила там своих детей. бале, ӯ ҳақ дорад. ӯ агар чандин сол зиндагии муштарак кардаву кӯдак дошта бошанд ҳам ба молу мулк ва ҳам ба алимент ҳақ дорад. аввалаш ин ки бояд занон қонунро нақз накунанд ва ақди никоҳи расмӣ талаб намоянд. аммо дар сурати никоҳи давлатӣ ҳам ӯ ҳақ дорад. агар ин моликият дар замони зиндагии муштарак ба даст оварда шудааст, агар ҳатто бигӯяд ки кӯдакон аз ман нестанд, вале фарзандон ному насаби ӯро дошта бошанду ҳамсояҳо шоҳидӣ диҳанд ки онҳо зиндагии якҷоя доштанд, зан дар тақсими хона ва моликият ҳақ. дар тамоми тоҷикистон 14 маркази махсуси вобаста ба занон дорем ки дар назди созмони милали муттаҳид фаъолият мекунанд. занон бо чунин масъалаҳо метавонанд ба ин марказҳо муроҷиат кунанд. онҷо машваратҳои бепули ҳуқуқӣ дода мешавад. Там есть все бесплатно, бесплатные вот эти консультации. қонун мардро новобаста аз шакли издивоҷ пеши фарзандон вазифадор мекунад, вале то куҷо ин қонунҳо дар тоҷикистон риоя мешаванд? аксари занон мегӯянд бо далели маҳдуд будани имкони молӣ ва бовар надоштан ба натиҷаи мусбати қазия барои расидан ба ҳадаф то охир дар баҳсҳои додгоҳӣ истодагарӣ накардаанд. як омил ин будааст ки кормандони ниҳодҳои масъул нисбати муроҷиату даъвои онҳо бетаваҷҷӯҳӣ мекунанд ва ин парвандаҳо метавонанд моҳу солҳо дар баррасӣ бимонанд.
то куҷо ин гуфтаҳо асос доранд? Да, вы знаете, у нас очень много таких вот случаев, которые мы, тем более, мы специализированы на этом. И когда, вы знаете, медонед ҳолатҳои зиёде шудааст. вақте оид ба масъалаи хушунати хонаводагӣ муроҷиат мекунӣ, додрасу додситонҳо чандон намехоҳанд ки бо чунин парвандаҳо кор кунанд. барои онҳо ин ҷолиб нест, зеро аксар сокинон баъди он ки шикоят менависанд, баъд аз чанд рӯз боз омада аризаи худро пас мегиранд, зеро таъсири шавҳару хешу табор ва ҳамсояҳо ки мегӯянд ин корат дуруст нест ва набояд гапи хонаро ба кӯча барорӣ, онҳо аз фикрашон мегарданд. барои ҳамин додрасу додситонҳои мо ба ин чиз ҷиддӣ муносибат намекунанд ва баррасии чунин парвандаҳоро дар навбати аз ҳама охир мегузоранд. аз сӯи дигар аксари занон аз гапи мардум метарсанд ва сабр мекунанд, зеро ҷои рафтан надоранд. во-вторых, я что хочу сказать, что многие женщины просто боятся осуждения. Да, и они боятся, и многие очень терпят. тибқи қонунҳои тоҷикистон никоҳи мусалмонӣ танҳо дар сурате баста мешавад ки зану мард никоҳи расмиро гузашта бошанд. дар кумитаи дини тоҷикистон гуфтанд, ходимони дин уҳда доранд ки пеш аз никоҳи мусалмонӣ аз навхонадорон нусхаи никоҳи расмиро бипурсанд. ҳолатҳое ҳам ҳастанд ки ба сокинон ба муллоҳое муроҷиат мекунанд ки ягон масъулият надоранд ва бе ин шарту талаб ҳам хутбаи никоҳро мехонанд. сабаби розӣ шудани занон ба никоҳҳои ғайрирасмӣ мухталиф аст. дар бархи ҳолатҳо барои марду зан ин аллакай издивоҷи дуввум аст. сабаби дигарро вазъи иҷтимоӣ медонанд. Не, сабабаш ҳамин ки просто занак ҳозир бисёр марда кам. И тем более вот эти войны, албатта зани дуввум мумкин нест тибқи қонун, аммо занон худашон ҳамин роҳро интихоб мекунанд. вақте дар як хона чанд духтар аст, онҳо бояд шавҳар кунанд. вақте хосгор нест, ӯ маҷбур аст зани дуввум шавад. ҳолатҳои мухталиф аст. дар ҷойҳои мо ҳоло никоҳи ғайрирасмӣ кам аст. мо бо идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамкорӣ дорем ва ҳамеша назорат мебарем ки ақди никоҳи расмӣ бебандад. вақте фаҳмем ки мард оиладор аст ва дубора издивоҷ кардан мехоҳад, бо духтарон суҳбат мекунем ва онҳоро огоҳ мекунем. аммо баъзе занон мегӯянд, ман медонам, аммо чӣ кор кунам? она говорит, я это знаю. Ну а что мне делать, говорит. ҳосили талоқ аст чунин издивоҷҳо ранҷу азобест ки бештар занону кӯдакон мекашанд. мисли фарзандони қаҳрамони барномаи мо Мастона ки ҳоло яке аз модар ҷудо дар Тоҷикистон ва дигарон бо ӯ дар муҳоҷират саргардонанд. фаъолоне ки дар самти ҳимоя аз ҳуқуқи занон кор мебаранд мегӯянд, барои нафт додан ба чунин мушкил занон бояд арзиши худро бидонанд, дониши ҳуқуқии онҳо боло бурда шавад ва огоҳӣ бештар аз паёмадҳои тасмимҳояшонро дошта бошанд, то тавонанд дар ҳолатҳои зарурӣ ва сарнавиштсоз барои ояндаи худ тасмими дуруст бигиранд. Вы знаете, самое главное в человеке, в любом человеке, это его достоинство. аз ҳама муҳим барои ҳар инсон ин аст ки шараф ва арзиши худро бидонад. агар кас қадри худро надонад, ҳар кас метавонад ӯро ба осонӣ таҳқир кунад. барои ин зарур аст ки ҳар зан таҳсилдидаву соҳиб маълумот бошад. аз занон бисёр чиз вобаста аст. Потому что она и воспитатель, она и жена, она и там в доме, от нее очень многое зависит. бинандаи азиз, хоҳарони гиромӣ, бо орзуи зиндагии орому осуда ва хушбахтӣ ба ҳар зан ин барномаро ба поён мебарем. барои шумо кадом мавзӯъҳо ҷолибанд ва чӣ сарнавиште дореду чӣ сарнавиштеро мехоҳед мо пайгирӣ кунем? бо мо тамос бигиред. интизори номаву пешниҳодҳои шумоем. худо нигаҳдор.